Wadlah hadu san la wekol penlimno ke Al Nassr ya ke Al Zawra hak jinlekah nekemit hak Asian Champion League 2. Henry Ronaldo klem yo ban tep gol Henry la yo ka we ka assist Xiao Jo Felix hak menit ka basau pusau. Hak ba Kingsley Coman la yo hadu arkol hak menit ke bakat ar bat ka menit ke basan po Henry. Jo Felix la yo sikol hak menit ke basau pusau. Ya kepala asis da Ronaldo. Nang tahu Al Amri sikol bat Wesley sikol. Kumta penlimno ke Al Nassr ke Al Zawra hak jinlekah ke Asian Champion League 2 hadu dasan la wekol. Hak ba ke Al Nassr ka de penyelekah du Drusin hak group stage hak ba ke Wanru hak dan ke Ningkong hak group D da kat prapoin nak Drusin nyelekah. Kata kambut kampat mat yak jing syarem watang sindru kebala jobor Drusin. Kum taru ke Al Nassr mentah ke ayom hak jing lekah hak Asian Champion League 2 bat kum juru ke jing lekah ke Saudi Pro League kebarang don hak dan ke Ningkong hak mijikan poin hadu mentah. Kebat don jing kermen ban ku dikeniki arteli ke trofi mentah ke ayom. Nama hak Saudi Pro League ke Al Nassr mentah ke don arpun new point nagi kendaisin jelekah kepala job perok kendaisin klempat mat ya ke jing syarem watang sisindro bat haba pejeru ya ke jing kini ya ke golden boot mentah ke yom ke Saudi Pro League uban Ningkong udah Jo Felix ublayo hadu kat wekol boot baar Ronaldo si prokol boot balai pat Joshua nega klub Al College ublayo kendai gol bat haba paipat sia ke jing lekah ke Saudi Pro League ngin si ibiang ya Ronaldo ke jing lekah ke nekalik hakamit juga arpun new tarik mentah benai Desember hakapor praar pau menmit. Kata persyaik alkolot hakabak jing lekai kepadang dek por praar pau kepadang biang hakapor pej football nak mentah jongi. Kum taru hadin katu kenepor hadin gejing senge juga Saudi Pro League mentah ngisi ibiang ya Ronaldo hakane kalik hakabatang mentah benai Desember ngin si hadu asin. Arpun new tarik persyaik alkodot. Bat haka laipho tarik persyaik al-Etifa haka por kadwesteng menmit. Haka jinglekai haka Saudi Pro League. Kublai Shibun.